米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O mutsalai a lemak ko sakangai no aro ita a jiri hatai。正直公义使我们有安稳的居所。Sarikaka mapurung平安。Malatsai kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以赛亚20 tusa at sefang pitu ko safa at tusir suar sa naukani o mamangaay ko lemak no tamtamlaw amin itiya o mamitlaos a rihatlay a mangaay ko urib ng ra saan。因为人人行为正直，他们将永远安居乐业。以赛亚书32章17节。Sarikakaaw onipaturulan no tapang i titaanan o misa Kristo ay a tatayalan i milahci ay to sakwan ningla itini ihkar. Urasa ka kaumot selay ko bitlemak ita kau nanu ulah ita a masasi hamham ta soolin pakatinako ko tamtamlaw tunika tatlamaan no kitakit no kawas。上主所交付给我们基督徒的使命，是要在这地上实现他的主权和国度，所以我们当要有正直的行为，以爱心彼此相待，人们才得以经历上帝国度的美好。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangao, sarujudan ako ko falujo, ami hakalong to nafalujoan numiso, ami lemak to maamaan. Ta naiurib ako, mapatarahkar ko nga ayay a pajo numiso. Ta pakatinako ko alumanay to nika tumes no rihatay, i laluma no sakwan numiso。上主啊，我要在各样行为上忠心遵行你的心意，使我的生命得以彰显你美好的形象，让许多人能够经历到上帝国所带来的平安。Pakani i taramaan ang nganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。